ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ RTI ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯨꯕ NSNIMꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ RTI ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯟꯅꯔꯤꯡ ꯁꯤꯡꯂꯨꯕ NSNIMꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGPꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ DGP ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯣꯝ, Ministry of Home Affairs, Government of India Zone Secretary Home, Northeast amadi Ceasefire Monitoring Cell, Ministry of Home Affairs, Government of Indian Respondent Singh Oiduna Manipur, Human Rights Commission da Satharakiba Proceeding the Special AIG Human Rights and RTI Action Taken Report ama file tawre. Ariba Action Taken Report asi bayang sinpak loinana complainant ki karigumba rejoinder ama hekta lairabadi chamanaba mong singdamak copy ama complainant asada pikhe. Special AIG Human Rights and RTI na submit tawrakiba pakumadogi complainant masagi rejoinder ado file tawrake. Complainant file tawrakiba rejoinder ado examine tawkiba loinana complainant aduna palliba wafam de victim singi munung da amoriba P Johnson asi health ground maki nupigi punna minaba matau tariba BP person amo oibana hariba quarter asida leiba ngamdre. Amarom the Imphal East SP na maki family members single minabagi matang na thaiduna leire. Complainant asina maki rejoinder gi para number 5 clause A clause B da pallibadi hariba commission asimata lokatpa su moto. Yauba victim statement title na and apfel from the ITI activists of Senapati District Manipur date 16 July 2021 oiba statement asi submit tawre. Makoi statement aduda culprit ani ki mingsing palli hariba death threat asigi mastermind wariba culprit ani adude NSNIM sepo maram for reason ki collective leadership member sing KV Sauni amadi REB Funi Maune. Adobe culprit aduna Senapati police da complaint tawrbaki KS inausada ki lakh amaga makai ki fine khongot kiba NSNIM sepo maram reason ki central administrative officer Lohorine. Harvey Self-Style CAO Asinaji Johnson Samobu Saugutuna RTI application Thakibagidamak Villager Kuntramathoi Manung the Oriba Dalauk Nidagi Su Pine and Lupali Seknifu Kongotki Ire. Culprising Asiki Matak Axel Lona DCP that complaint ama summit okay. Amarum the complainant as in a file tokiba rejoinder Loinangasiki frosting asiki copy Mathautaba action Singdom Nadaba. Director General of Police Manipur Thaki and Manipur Human Rights Commission acting chairperson Kaitim Maniki Cherula the Pale. Atopapau Amadana TAN Hill Director Amadi Officers returning to Nimatuna Laire Association. Manipur Labor Tribal Market Vendors and Management Committee Sembada TAN Health Department ki Director Amadi Officers in a Toning Bamong the Taudun Laire and Tribal Market Binder Association Maral Sirle. Makatarapa Atopapau Madana Nagaland ki Minister na Naga political issue ki matang da Kananapa Amit Shah Unaragane. Nagaland ki Minister Nefi Uriuna Naga ki housing Oripa political issues in Kimatang da Kanadaba Lepa Kasigi Unit of Minister Amit Chaga. New Delhi da Unaragane Aire. Hiramasingamari Ilena Tili Gitambak Nagaland Tatok Lagadava Nefi Uriuna Pawising da High. Unit Home Minister ka Akanana Fonda Sana Kibada Amit Chan Makpatili the Lakna Bakangalake. Akanana Unagaduba Asida Naga political issues in Jauna Nagalengi. Offers later Balangaki upon Baki Hiram Singamade. Statusiki Taranki Matanga Kumna Kanana Nagani Araduna. Manasahi Sik December Tagi An Basahulda Delhi the Sungshu Shodanas Alagani Ike. Media Housing Advertisement Bill Pitho Pinaba IVR Minister the Aibaserul Pisingre. Media Housing the Hawkiba Sarkari Advertisement Singi Bill Pitho Pinaba IVR Minister T.S. Biswajit, the editor, Gil Manipur, EZM Amadi Manipur, Hills Journalist Union, MISJ, Yugi Mekedage. Joint Memorandum Amapisin Gre. EZM President Kogendra Komdram Amadi, MISJ, Yugi President Peter Adani, Anina Sahi Tauduna. Thazin Kiba Memorandum Adu the Palibadi, Housing the Lopar Lakiagi Oiba, Bilgi Senpam, Sing Pitho Pitana Lere. COVID-19 na Sarkar Media Housing Job upon Awabaka Mayok Minare.
Sarkarna lockdown tawkhak natana corona laisit pamayok na bada media na asobo tawdang lokhe loina na media house ki employees sing nasu matam ge pausung pitu na lakhe housing de laisit lotion khibaga loina print and electronic media house animak akibagi masak par papibam da leire EJM amadi MIC unit December tara phawda wada riba due sing pithok pinamba sarkar aijaba aina ware plawre lairiba due sing pithok pidona phakatana thabak tawada kudong chahan gare Karigamba due sing ase December tara phawda pithok pidrabadi pamdaba khongthang sing lokholakani amade sarkar gi paw sing phawbo boycott torakani maramadu no wada riba sanpham sing pithok pinaba thabak lokot piu anu so serol atu palle Prime Minister na Omicron ki section wa tham khibaga loina lakliba Mars phawba PMGKFY ki senglem na piragani lauk thokre Southern African Laibak Sing Jauna Malem gi Laibak Kharada Sandur Laibak COVID ki Anoba variant Omicron ka mari laina Laibak kasigi Prime Minister Narendra Modi na Laibak Miyam da section lainer ba section kwa thamkhiba loina Mathang se ki Mars ta phawba Pradhan Mantri Garib Kalyan Josna PMGKFY ki senglem na phangalagni aina lauk thokre Wafam basing asi dagi hokiba Parliament Winter Session ki mag oinana Miyam da biba paujil amada phangtokibani Mana phangtokibada Southern African Laibak sing da sandor liba Anoba COVID variant Omicron acid Delta variant dagi hiana jangna sandokan ba amadi hiana sathiba oiri marmaduna Laibak miyam na anoba variant acid dagi section na Laiba sangi malem pumpa Omicron na kudum chansilakpa yabana aikoi masida ngaktok na lainana bhawana si aike magna haike bada Laibak asigi oina haujuk phawda apun bamyoi crore chambagi phatakta COVID vaccine kapthokre haujuk crore chamba yankai gi changda kamna basang sale Laibak asigi oina haksang fana laiba haibasna priority ni marmaduna PMGKFY na piriba cheng hawai lakripa Mars phawba lemna phangalagani scheme asigi makada Laibak asigi miyoi crore marfu henbada phangangani masida chawrakna ba crore Lagani lising humpu sading tawgani aike masida tha kudingi miyoi amamda kesi manga phangangani loina scheme asida lapsa ante Georgia Anna Josna and priority household ki makhat leiriba DVT ki beneficiary singchu konsin gani are PMAY U ki makhada Manipur da yum lising jangkhayum doi changwa kontra ga tare chana na ba sanction tawkre Pradhan Mantri Awas Yojana Arvan PMAY U ki makhada Manipur da yum lising jangkhayum doi changwa kontra ga tare chana na ba sanction tawkre aina PIB ki serol amana aire Pawasan hai Manipur ki oida jom lising yang kai humdoi changwa kontra ka tare chana na ba sanction tawbu ka loina jom lising kontra ga ni pan chang kontra ka taruk sabal aukre jom lising banga charuk ni phuna sabal losin kre aire PMAY U gi makada saruk yari ba stretching amadi union territory sing na demand survey ama tawge sargilam da jom lakh 112.24 ki demand laiki aduba awasik phawada jom lakh 114.06 da sanction tawkre Masing manung da jum lakh 89.36 na sangwan sagale. Yum lakh 52.55 na sabal lotion kre. State amadi union territory sing da hana pikipa matam ki manung da. Processing amadi yum sing lotion kadap ni aina su phongdo kiba laikre aina pau asina aire. India ki ona digital triangle mode Manipur da yan hana hang to kre. India ki ona digital triangle mode Manipur da yan hana hang to kre. Manipur da hausik Visit Tawdun Lairiba World NRI Social and Culture Association International Chairman Amasung Academy of Universe and Global Peace ki International Chairman Dr. Model Krishnan Amadi Dr. Ranbir Raisram International Coordinator Rashtriya Mantri and In-charge of Northeast Co Amadi Dr. Mala Dewa National Advisor WNSCA Ariba Myoising Asina Kongba Ketri Laikai Jarpok Road Laiba TBC Krengal Mold tha asi konipan da laktuna TBC community miyam ga sakang baikang nakraba matungda ngasi TBC Krengal Mold asi Manipur miyam da khusin nakiba kaloina na Krengal Mold ki executive officer Ravi Ningthaujana phongdo kibada India da yan hanbo oina digital currency accept tawba mall amani masina Manipur da natanam India ki miy khudengmakta digital currency sinaduna pot leinabagi khudong saba phang dabata natana Manipur ki social economic phangana ba Amadi employment generate maximum hengatnaba goodwill miss work culture the best over society am athu matam da launch tawragani haina su phongdokre Anganwadi worker ama masa khangandana thabak lawtok lamle maut sinada ba department na DVC pangthok lamle
ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯁꯥ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯅꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ DVC ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯥ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯂꯕꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯆꯤꯒꯣꯡꯂꯩ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯍꯤ 35 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯇꯨ ICDS ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯆꯤꯒꯣꯡꯂꯩ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯍꯦꯜꯄꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯤ ꯑꯣꯃꯦꯃ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ WhatsAppꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ एम्प्लॉई अमना थबक्तगी पोथागदब मतम असी मसागी सही हुंफुदा ओइरिबने अदबो माकी वनदी सही हुंफु सुगदब था हुम हेना वाले माकी मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट की मतुंग इन्ना मा कुमजा लिसिंगनी कुनिथोई की फेब्रुवारी 10 दा सही हुंफु सुगदब मिउ अमनी असुमना रिटायरमेंट की सही सुद्रब मिउ अमपु मसा खंगंदना थबक्तगी टर्मिनेट तौथोकलंबद नतना था असि कुंतरेता माकी अहंग फमदु मेंशन हौनब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट DPC पांथोकलंबनी हाइना पाउगी लिखुलसिन मखा तारे पावोसिन हाइ मफम अदुगी अंगनवाडी वर्कर लौबगी DPC अदु लोना थुप्पा पांथोकिबा मरमना सेंटर अदुगी हेल्पर होइना लैरिबी अमना फमदु फंगौनदबगी खुदोंचाबा अदुसु डिपार्टमेंट असिन मांगनबिरे मियोइ खरख अंगनवाडी वर्कर हापनब अरोनब सारुकलांगदा सतरकी पथबक थौरमसिंग अदुना थमोइ सेंगना थबक तौजरबो वर्कर अमसुंग हेल्पर कयागी थमोइ सोगले अमरोमदा निंगोंबम चावब अंगनवाडी वर्कर ओइबगी थबक्तगी मसा खंगंदना लौथोलंबा असिगी मतंगदा थोंजु सिगोंगलै मखों डेवलपमेंट क्लब अकनब मुंगदा जानिंगतबा फोंदोरगले क्लब असिगी प्रेसिडेंट एस गोपाल अमरी सेक्रेटरी एल ललितना पुन्ना खुदिक पिदुना थादोरकपा चरोलमना हाई थोंजु चिगोंगलै मखों डेवलपमेंट क्लब की सांगलेन असिगा पुन्ना लैमिनरिबा थोंजु चिगोंगलै मखों अंगनवाडी सेंटर असिदा हौजी वर्कर ओरिबी निंगोंबम चावब देवी असी मतम सांगना सेंटर असिदा थबक तौरकपा मियोय अमने मागो मसा फौब ताकलमदना रिटायरमेंट की मतम यौद्रङैदा थबक्तगी टर्मिनेट तौथोकलंबा असि अकनब मोंगदा कंडेम तवे मसिदा सुनतना हौजी अंगनवाडी हेल्पर ओरिबी रेजेसोरी बुसु वर्कर द काबगी कुदोंचाब पुरम मगन बिदुना हुरालनादा सेंटर असिगी वर्कर लौबगी DPC अमा था असि कुंतरेता ICDS प्रोजेक्ट साउंबम ऑफिस ता पांगथोकिबा असि क्लबना अकनब मोंगदा जानिंगदे मरमदुना अरानब DPC अथोब मतमदा कक्थबियु हाइना मरि लेनबसिंगी मफमदा सेरोलसना अपील तौरगले बेरेल लेंगा की सही मरी था निफान की एसमेन फोंग्रे नौमई कुनिथोई फाकिबा कमांडो की पर्सन सिंदा लाख तरा पीरगने स्टेटस द पालिबा BJP द लुचिंग ब सुंगसिना बलगा असिन सही मरी का था निपान बफुंग फरक बगा लोइनना मियाम गिदमा पाहित की थबक थरम से मेक सेंगना यावबा ट्रांसफॉर्मिंग मणिपुर इंक्लूसिव डेवलपमेंट अंडर BJP लेड गवर्नमेंट हाइना मेंथोनबा प्रोग्रेस रिपोर्ट अमंगासी चीफ मिनिस्टर नौथोंबा बेरेना फोंग्रे चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट पांथोकेबा रिपोर्ट फोंबकी असंबा थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर नौथोंबा बेरेना आइगे लालहौबसिन लोतुना थमलंबा मखल मखा कया के असोल्ट राइफल कुनिथोय फागतकिबा थौवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की पर्सन सिंगदा रिवॉर्ड ओइना लुपा लाख तरा पीरगने मसिगी सुमतकता टीम अदुदा यावरिबा पर्सन सिंगदा सर्विस कमेंटेशन पीरगने नागालमरोमद म्यांमार मसा अमा यावना कोविड की वैक्सीन काप्तबा मी मरी लैखिद्रे हौकिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा म्यांमार मसा अमा यावना वैक्सीन काप्तबा मी मरी लैखिद्रे मियोय तरागा तरेना पॉजिटिव ओइख्रे पॉजिटिव की चांग चादा अमा दशमिक मरी ओइरी आइरे पाउसेसिना फंगबा पाउगी मतुंगिना लैखिद्रबा म्यांमार मसा अदु मसागी सही कुनमपन रोम सुरबन पाने माग म्यांमार की फोंगप्रित कांति दगिने माग सीज हॉस्पिटल लैखिदबनी पाउसी असिना हॉस्पिटल दगी फंगबा पाउदा हाई मियोय असि हौकिबा नवेम्बर 22 की अय अंगन बपुंग अमरुम ताबदा सीज हॉस्पिटल द मिंग चलखिबने मान हॉस्पिटल द पुरप मतमदा मसा छोन ब्लड प्रेशर अमसोंग सुगर लेवल जामना नेमना हॉस्पिटल द पुरखे माग हॉस्पिटल द मिंग चनबा मतमदा कोविड-19 टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओरमखिबने मागी फिबम सोक्सिलपदगी नवेम्बर 23 द ICU द थमलखे लोइनना ngarang nungthil pung adirom taba mathamda laikhidabane मियोइसना हॉस्पिटल लाकपद मरी लेनब चेसंग अमतो याउदर लाकपदगी हॉस्पिटल की माइकेदगी लंफेल पुलिस द रिपोर्ट तौखि लोइनना मार्क्सिबगी मतंगदसु पुलिस द रिपोर्ट तौखरे लोइनना स्टेट की चीफ सेक्रेटरी दसु अइबा चेरोल पिदुना खानखरे हाइरे
Amaromda laikidaba atoba miyoi ahum adugi manungda Ukhrul district ki Somdal dagi masagi sahi yang higa taruk surabana pa ama yaure mahangasi district hospital Ukhrul da laikidabane mag oning bapok pa saning thangning daba haksang sik panaba amsung laihu tawbadagi hospital da porakhibane atoba miyoi amana jarpok tabok pidagi sahi kuntraga taruk surabana pa ne maglo lo kangkhu tawba amsung ningcha hwanba wabadagi November 3 janim pukalaklaga laikan nakibani loinana ngasi laikidabane laikidaba sing manung da masagi sahi marfuga mari chokrabi langjing asawbadagi nupi ama yaure maglai hubo chaning thangning ba poktabati sing batawbadagi rimsta ngarang admit tawraba matungda ngarang adamuk laikidabani aire Nakala maromda hokiba pung kun mari ki manungda Manipurda sample lising abaga chani taraga taruk test tawbada mioi taraga tarit positive oiba thengna duna positivity rate ama dasmik mari da leire nauna positive oiba thengna kraba sing adu Impal East dagi tarit Impal West dagi taruk Kamjong dagi ani amade Ukhrul dagi ani ne makhoi nak naramba singi khongul liba amadi makhoi gi laifam sing containment area oina lak thopu gi thaba pai khat haukre nauna positive oikiba sing asi tharaga haju phawada positive oikiba punba masing Laga magal sing kun ka banga sama ka omfoga mapan jautuna active case sar yang himanga da leire amarom da nawnam yo ni fog hom da discharge taw khiduna haujuk phobda discharge taw khra bapun bam mising laga mari sing kuni thoi chama kunthra ka mapan jautuna phagalak pagi sangcha da marfudara tare dasmik mapan sano jaukre nawda discharge taw khra basinga to home isolation dagi home rims dagi mari janims dagi home amade covid care center sing dagi kunthra hom doine Poluida pige fanek hapsin duna lighting sem sarubu singka wakal tamina kre inak jokat lo. Lohong bagi poluida aran bamungda idar ki uiba pige fanek hapsin duna sem saruba poloi chawa amadi setba haiba kangbu amaga wakat tamina raba batungda makoi gi asoi badu yaja kre ana inak jokat lo ki zero ramana aire zero lo duna makadana ai haukiba tha asigi kolom doida social media ki khudang dam yamna unagraba poloi manba masa khangdaba phejol amma khangbu makalikai de leiba bapita khundongbam mapuroiba khundongbam kumarjit hariba miyo isna pothorake miyo ise poloi chabam sung poloi setpa miyo ni hariba miyo asigi loina na phejol dubu set ki bi film actress hairok ta ki morang them bendia abokpi embabita laifamna hairok asiga Inat jokat lukka punna famina duna makoina aran bamongda inat ki oibal loraba pige panek hariba pizul adubo polo da hapsil adu kidamak wari sana duna pokta pibadagi makoi asoi badu yaja khare aire maka tarakpa atopa pau amadana opposition MP taragani thoi parliament ki ningtham mifam dagi suspend tawkhre parliament ki nungchu mifam ki ahoban beta thamoi sokning oiba hingsa tawkhibagi damak rajya sabha dagi opposition MP taragani thoi parliament ki ningtham mifam dagi suspend tawkhre Office na badu tawfam thok taba musung democratic way dabani aduna suspension adu condemn tawkhre empasing aduna mamangda amukta ukidriba akaiba general contempt oiba hingsa oiba musung mathong khok taba thawang singsa thaki amusung security person da atamna khuthaki ana suspension motion adu haike apunba statement amada opposition na suspension adu tawfam thok taba democratic way dabani haike amusung party singi floor leaders sing na hang sangsin ga taba khongsu ki matang da mifama ma pangthok lagani haike Suspend tawraba MP sing adudi Sivasena gi Priyanka Chaturvedi amasung Anil Desai Trinamool Congress ki Dola Sen amasung Sanda Setri CVKM dagi Ela Muram Karim amasung Congress lusingba tarukne Rajya Sabha gi security report aduna haiki MP ama masa paidun inba singpa tawke nopa masil amagi magaksam sathina chakhai gi amasung security Nopa Marcel amagi mangaksam sati ni sakhai gi amasung security cordon amasung thogainer ba makpo chingkhe nupi Marcel amasung nupi MP sing na chingki amasung nupi Marcel amasu nupi MP sing na chingki amasung inki aduga house ki well aduda namsin ki ana su security report aduna aige Quran mangthok bagi matang da Pakistan da police station mai thakre Pakistan gi awang nong sup thangba Khyber Pakhtunkhwa province ki Charsa da town da Namaijing gi midang da mioi lising mangarong gi miam amana police station ama koisilaga mai thakre amasung kar kutra henba su mai thakre tawdogadu Islam gi senglaba lairik Quran mai thaba gi maran siba mioi ama kusinau haina police officer sin da demand tawra ki bedage thoki bani haina ngasi ning thawka ban bitta district police chief Asif Bahadur na aike ngasi ning thawka bagi ayukta su police station adugi mapanda mioi lising anirum laiki amasung police officer sing uniform sing mai thake mioi duna holy Quran mai thaki ba adugumna mahakposu hingna mai thananaba mahakpo khosinana ba taksila duna miam aduna
पुलिस स्टेशन अदुदा थमजिलखिबनि हाइरे अरोबिदा कंटेंट असिगी मरुपिबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मानिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असिना तमदा कानराबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु प्लमपो अमुक हना थागजरी।